Karbi kacing bon pen Karbi along le job ni pen dele tom hilo wing pen en sigila Karbi komrong so ke do choma Karbi pen dele tom Karbi ang long elo nile tom ape ya polo kacing kata sisi jong se dak ne pen ne polo ma ne tom deng che thete te nato kase kaddo ka ting pen la so reaction bange Karbi Anglong Autonomous Council atum initiative deng pen under the leadership of Tuliram Rohamsar alangli election back nangko alangli dobo kota election nangi apen election back nangko apong Karbi aphan lason pachik nang nelo apong Karbi aphan pasun nang nelo election no nitum thangka pubelo election is the final solution until and unless we cannot stop. We are not against with any party, we are not against with any other communal, we don't want to clash any communal issue, but the main thing is that illegal settlers under VGR, those who are staying in should be effective within a month. If not, in the coming day, we are very strong that we will do, and by anyhow we are ready to evac for that. So, thank you. Lasuk lakale lama gili matado mane Karbi richo pate lage Congress Karbi richo ta kalilo SDC Karbi richo ta kalilo BJP Karbi richo ta kalilo ke richo lo pate alangli ke Karbi ko nan maki to ala dakse donange lapen KSA to dala sonlo amuke EPHLC KSA amuke Congress KSA amuke SDC KSA lai jipunang nelo Karbi bolate they are the backbone of the society Karbi akai bansa Karbi api bolote Karbi richo ta bangek nang po Karbi no cherle asong ta bangek nang po dake hala amuka party nang khangdet lapen hala amuk party nang khangdet se dunde ko bangala binang nelo lapen party political song to manda nele chuning rilo political organization to manda nele chuning rilo nangli tum jong se dun thek bote dunde det not senta la hai ke khang dun hala dake dunri hala bangai ele tum che khang ke det se be athe kame claim atum aneng bob det ji nangli tum ne pupe BJP pen panam nang lead on to BJP asong ben se VGR election upon meeting nele tum nang dune APHLC pen se dharna nele tum nang dunji amuk SDC pen se rally nele tum nang dunne seta me VGR along le get job back nang ko election back nang ko lage song dorom chipu nang ne jong se la high party chepete bom bote election de unelo hemprek aphan ke anotina bual long ka jetham nang nelo je election la VGR along le se tharli ne bolote hala hemprek hai kaddo kawe political party along ta jetham nang nelo akam se velo la getting ne that no bangladeshi na peman me nasta me la VGR along le tharli le tik ke Congress atum non BJP atum non APHLC atum non SDC atum non la hemprek alam mang jok tan jiri only political ali ke ni to be hackman ni mahang tek not pen dala so hemprek hande ke ni to arju soblo la sinol la mexo imegalong la ingsu ogalong la ingsu doko la soang su che hek jok pulote la ke VGR lo first of all you have to evac immediately as a VGR settler illegal settler and after that you have to talk under the article 244 here take back itum hemprek ang tim long nai hala bang chon tuna step ka prek lo seta mela hemati kum long la so kisung mele tum chepe jok sana la bang lo nele kaddo ka ve political party mata nele jung mata nele tum Karbi rat pen ka chuning ribang la hello netum party song dorom chepu pe pin se Karbi Ate Tuliram Ronghangta BJP posta me alang lita Ronghangge Karbibo Amor Singh Diso alang lita Karbibo Jai Gatar alang lita Karbibo te Karbi kache song lo mang se donangi political party la ke dupo seta song itung ke political party la amahang ke tek paprang kali itung Karbi itung sa amahang ke tek paprang ne non ne mahang ke tek ta ne ke teron non perdi dobom da teron panam nabdik chi eta teron mon ne men ke chewang du eta teron none mahang ke tek bang Karbi long lo mo perdi ke dui bang Bihari long lo mo thiret bang Bengali long lo mo men chewang ba muslim long la sona limati la se Karbi dang de Karbi po bang pethenan party song dorom jipu pe pin pen la so long le bang ke le tum pi jok bek na kaddo ka wenang le tuma channel boy pen ni nang ni Karbi anglong arat la pen NC la rat panchuning ri bang la lo VGR along le ke election bek nang po jong se election se pota arni ke wangi bang ke ipik buklar ta nei hajat ta me resim ben ta chesong nang ko phala so ba anse ni le direct lo lage